Lucas, estirando. Das ist ein natürliches Bindemittel, das sind die sogenannten Wieden, also nicht verwechseln mit Weiden. Wieden sind gedrehte Haselnussstöcke, so wie ich jetzt einen da in der Hand habe. Natürlich kann man auch Weiden verwenden oder in anderen Ländern macht man das mit Fichtenästen. Die werden gedreht, dass die Fasern aufsplittern und dass er geschmeidig wird. Und die werden dann mit kleinen Klammern an den Stämmen festgemacht, so dass das eine Verbindung schafft, eine stabile. Und das ist eigentlich dann, man hat nur Eisen mit den Klammern dabei, aber sonst kein anderes künstliches Baumaterial. Umso wichtiger ist, Beruf kommt ja von Berufung,
dass wir uns als diejenigen, die dieses alte Handwerk möchte erhalten, dass wir uns berufen fühlen, dieses Handwerk zu erhalten. Und nicht nur in unseren Büchern, in unserer Museen, sondern vor allem auch in der Praxis, ja, mit dem Bau von Flößen, um zu demonstrieren und der Nachwelt zu zeigen, was für eine wirtschaftliche Bedeutung die Flößerei über Jahrhunderte gehabt hat. W zasadzie, będąc młodym chłopakiem i mieszkańcem Ulanowa, nie zdawałem sobie sprawy w ogóle z tego, czym jest flisactwo, kto do niego należy i ogólnie cała ta otoczka, która jest w Ulanowie. Podjąłem trud bycia flisakiem, który mi się niesamowicie spodobał i do dnia dzisiejszego staram się nie opuścić żadnej bindugi, żadnego flisu. Ja czekam cały rok na flis, odkąd jak się zejdzie z tratwy w Ulanowie na przykład, jak teraz skończymy, no to ja już bym chciał jechać na następny. Bien, nosotros este grupo con el que hizo alusión hemos extendido la tradición ganchera a otros territorios como Cofrentes, que también es un territorio de tradición ganchera, pero no hacían actividades de este tipo. Allí durante varios años estuvimos con ellos hasta que ahora tienen su plena autonomía. En Priego de Cuenca también estuvimos haciendo lo propio y ahora son más de 25 pueblos los que de una forma o de otra mantienen esta tradición. De ello sentimos orgullosos por haber sido transmisores de esta cultura y de esta actividad. Igual que yo lo fui de mi abuelo, aquí tengo a mi hijo Miguel, que desde sus 5 años está con nosotros en las maderadas, igual que otros hijos de otros compañeros de esta actividad. Lūk, mēs šī vīru grupa Strenčos, kas plostus katru gadu cienu un rāda arī citiem, kā to darīt. Tradīciju kopjam, lai tā nepazustu paudžu paudzēs. Man personīgi tas ir vairāk nekā tikai plosniecība, tas ir mans arods, mežsaimniecība, koku audzēšana, koku materiāli. Un šeit, šajā pilsētā, goda pilsoņa apzīmējums ir plosnieku statuja. Strenčos mēs esam starptautiska plosnieku pilsēta, mēs godājam plosnieku tradīcijas un turpinam tās paudzēs.
Spolek Vltavan Davle se snaží získávat členy už od těch nejmladších. Jednak máme patronát s mateřskou školou. Nejkrásnější pocit je, když děti přijdou a teď tady vidí svoje rodiče, prarodiče a začali jsme spolupracovat s střední odbornou školou Jarov, kde je obor tesař, truhlář a v roce 2016 jsme s nimi začali a do současné doby jsme vychovali celkem 20 vorařů. Welcome to today's General Assembly. Please, all the hands good up to see how many. So who is for the resolution for UNESCO? UNESCO-Unterstützung, support for UNESCO. Okay, thank you very much for your help. I think there is no doubt that we have a support